Dash the Latin Sigeti Chuan guidance la paper la Kasu and it reading thing and so October Gitawa di Kozuksa in by Insa, October Gitawa din Alakina la Karega Richingudu on the color reading yi la Shei and the Tangokirangi Nabunakshin current energy and the Chenekirangi health, relationship, career. Ani tawadin ala mix and Karichungudu, di Kala ani tawadigi, big blessings Karigaritu on the color reading in a Shei. Lotak di ni Namgunshin, Chewa lang tak yu, ni the part-1 din ala Chewa lang tak yu, di Lotashi di yu, Kirang Lotak Chewa lang tak yu, din ala Karuchi Impana, Indu di Kirang Chidre lan Shui. Ani Tango Chewa ni Kosugira. Ani so Lotana la Chelyong. Dash the lake, Kirangilo, that Chewa and Banning do the Kirangi to rail and Shui, Kirangi do October in the Chua, in Alakara Chingudu, and the color reading in La Shui, and the Tabukirangi current energy lingira. Okay, this is your current energy, and Kirana energy Yungur Karagar Ligitu on the colony on the E, and it is in Kirangi to health, Rahtawadi health Kirana Candido Stido on the E. Ani teaching kirangi do relationship kandichi do odi ani teaching next kirangi career dawadina al kandi do odi ani teaching okay ndechura ani teaching kirangi chidu dawadina la mixe de karidura odi ra kirangi chidu dawadila mixe manti medicari chungutu Only Corleni. Okay, Chiwalo to Su. Okay, Litra. Yeah, Tisha. Somebody just Ani can get you the big blessings. Blessings, Caridra, the blessings. Oh, yeah, Tingy can get blessing che. Bottom of the deck. Okay, she did. She did should be peaceful, very peaceful. Ani can get you the animal guidance, and then the lane shall go. Okay, this is your animal guidance. Animal guidance. And anything you must kill. Yeah, animal guidance chick. Animal guidance, you need to guidance. Okay. Yeah, animal guidance. Okay, the kirangi chidambo current energy ra kirangi danda currently kirangi karito disha on the energy ra. Okay, current energy kiranzo strength nalali disha so patience shide sukum strength nupa ra so you nupa ani kalore purity. Very pure, your current energy is very pure ra. Be pure che purity che clean che strong che ra pe kalore Nupa pe shukchimbo yochera ani karine dongning chi karine kali kyagi yi lai chime pe ani simla shidi shukchimbo li de sho very kalaur peaceful ra simla pe shidi shukchimbo li de sha da kiran su ira kiran su is nanglo yu khongtong a gel tin zo ma chom to wa che pe simla shidi rangshin gi shidi you are very peaceful right now. Your current energy looks very good, very positive. Rape yakpudu current energy pe hangsang yakpudu an kiran sola energy tsu kareli dula na current energy kiran so pe shiri kang la ti yung du energy yunggur kiran la karitung dula na ra confidence, strong power, authority ra dinzali du kiran chola tsu on di shukchimbo yung dula kaji la kiran pe positive energy sim de da din du kiran la tsu pe positive shukchimbo li du kiran chola ra positive energy is coming your way, very strong authority, very energetic energy is coming your way ra gitu ani kirangi chedo health ra kirangi tangshu health very important ra ding tangshu shang health kan la health kan la kirangi pe sab ra diet pe yak polinya pe sab che pe so la care che ra pe sab kan to diet so pe sab chini che ya na physical health kan la samlo tang ya ra activity and che ya na diet kan kirangi ra physical health kan la dosong tis tang ya o de ting gi ra ta wa tinang la kirangi health kan la ya na gym membership le ya to da ya na yoga membership ta che gyora da khari gi ne chi physical activity kan la ni sports ki membership and le ya de la dosong tis tang ro de dosong tang ani kirangi health kang tarpe yapusudu you are investing money in your health in this month to make your health better ra on de gidu ani kirangi
health yakpo chaya chedo dosong tis tangi do okay pe yakpo do health ani kirang kita chikam routine check up che do dang yang kirang ki yora da so gi tis chik supola na sa do ligi do samba na check up che menju rimba che do dang ani ya supo tangbo yuna ani tangbo ngene ko activity and linga kang tar da supo gi che do la tis kirang ki dosong tang ya ani this ra want in the thing it did our dinner la kirang ki health ke che do pe yakpo do kirang ki dosong tis tangi do health yakpo so ya samlo shuk chimbo tangi do ra okay ani kirangi chi do kalaure health and relationship la okay relationship la da teaching problem do chi do they made or some chi do la current kirangi relationship la teaching nyokta yana di nyokta di kirangi parola da kwa kemi sigri yang so ta to po tomu nyam do da currently kirangi relationship ni shi do chi su nyam do su ki yo di nyam do shuk chi bu cha gi ra relationship la du ani kirangi parola teaching financial kan la tis nyokta le to da ra yang mang che chi do sa sang ta the de kwa kemi karo ra yang so ta roommate and best friend to po tomu and yora tende yang so pamanyam digyo ana so ta damla suyur da wonding am dora relationship la ani tis chik financial gang la tis chik rang so openly ke jama share to da ani ke ja yapo be comfortable ma jungya and me financial gang la tis chik tis kan ye tigyo da woji thunggi dora yana kirang so gi pachu chik kala ore kirangi parola tis chamdin sheda mayung ya to tis chik se to tis nyoksing kala tis chik relationship ended da kesi currently kiran zo cha ended to di yuna ani kiran zo tawa dinang la kiran zo relationship la pa chu samshe che ya ani financial gang la keja she kali thi yo ina openly keja she tu gya kale go chuk tu gya ra kale go chuk ne openly keja she tu gya on the ra the open communication ligi to da kiran zo ra relationship gang if you are going through some issues in a relationship right now because of that this can be financial issue and you are not openly talking in a relationship about your financial issue, right? If you are going through this kind of situation right now, then you are going to solve this problem in this month. Okay, this is monthly reading ra ani wonde de do ani di cheni counter kiran so achitawa din ala relationship la kali communication li do ra te di kisi problem to di na communication di li do very important re ani kiran so li do okay ani kiran so gitan ta khari ki thola ka ni to di yo na yu ne ara kaji chi kyang health issue yang relationship na la yang simba kyu mena and relationship so rangsing gi tambung ne simba kyu mena and relationship like this problem le ata kirang energy pet sang mod di indi kirang dam la yung indi this energy down yo ai na yang macham ba do dang chik yorada 되게 상마 타와 디나다 약보차도 understanding level li to ga ra pa chu kam open communication li to ga ra ke ja khasang ting sang jin shi to ga ngodi to gi relationship na la ani kerangi che do career la career tapya ko simde ko ko mindura te Cherit Katli dura career pia podu kiran so kare to chi kang la tanda kali kya gi yune kiran so tibu du okay kiran so kali kya dingi chi yora wonde ge samani mangche chi chi do nang ne thar rimbu de na li ga chi men do lopchon chi ne thar rimbu de ne lopchon chi ne de ingir ra nang le ma dingi nang le thar rimbu thi ne de mangche chi chi do de isa re ine kiran ki sin nang la thi ni chi le ga chi ni bai ne khari bai ne kiran kare to la kali kya gi yu odi to la tibu du okay kiran ki chum career kala choice pe ya pulingi dura 가시기 렌서도 가시기 렌기도 다와 디나라 가시나 다와 디 러닝 라다다 딘디니 키랑게 가시기 제도다 choice 렌서샤 가시기 삐약보 렌기도라 아니 career 강라 심데 거로 고민도 다 삐약보 name fame money 키랑게 가리 돈다 칼리게 유 상마 키랑라 두요 career 라니 키랑게 investor 도 미 바이네 키랑라 investment 치사 삐약보 언저라기 도라 다와디나 온데 뚜기도 아니 키랑게 kalore luxury items sending you to dan karini sigir kirangi career la pe yapudo ke simde goro komi do kirangi pe yapu handle che to do choice to career gi choice ko kap to kiran lewa ne kirangi pe yapu sim to do kirangi game pe yapu che to do tawade la career simde min do pe yapudo ke tawade la career kan la kira yeshu kya to do den tungi dura your career looks very good okay very good whatever you choose you can succeed in that in this month okay onde de doshtingi to ani kiran la tawa dila man ta kari chungudura tawa di man ta so team chi yora onde kare redu onde okay dawa dila kiran ki mangche physical health mental health la dis de no shuk chimbuti yor do thongi dara mental this kan yi tingi de yora kashe this thing mentally some lo thoughts overthinking and chine some lo mabu khoni kan yi tingi de zo ine da so some lo sim de kiran so ach men team parama da dekora dilisa
onde pe kang tup tup shide sim hulu shatu ya shide shatu ya kang tup tup simba kyu chi tu ya o de kiranzo simba ine kyu shatu ya subu i chute ine yakpo shatu ya o de chute na kang la dis joson tangi de landa gi tuen so onde do simba ine yana kaje meditation center in la to yin sira ra no de kang tra kiranzo gi pe simba kang tup tup ki kyu shatu ya physical health mental health kenzura health kang la pe importance le de sura da ngi simba la yora kiranzo chi onde shuk chimbu tu gi health kang la 아니 디제니 kiranzo 같이 오케이 career 강라니 kiranzo 라 싸와인데 kokap 싸와인데 le 와이네 pe puche to gudu ani kiranzo tanta 제심 받은 게 이네 pe 아포도 kiranzo 용만이 칼레 갸샤교 틴조에 tanta tibu 통기도 나와디나 라 kiran기 칼레 갸교기 tibu tin ani career la simdimi도 career pe yaputu라 kiranzo 이치도 career pe aputu ani kaje chigi chido de relationship ki ra sawa ande kiranzo kaje single ingi yang the relationship sawa ande na tsugo samge ina yang sawa ande gi kokabli de new relationship is coming your way if you are single and you are seeking for a partner ra kirange new relationship is coming your way in this month ra li dura ani relationship ki offer yin siri yana kiranzo la da kare to la da relationship yarge tangya gi idea and ra the so tangbo relationship lang already yunge tin so ina so ti sik tan da yakpo so go deep so yarge tangbo samye chi yora tin so gi chedo pe yakpo so to ga gi chance to pe yakpo so to ga ani kiranzo possibilities chimbu do yakpo pe so to ga relationship okay won de li du ani kiranzo gi kala ore good news to relationship nala good news to kiranzo la ra mo de right chance shuk chimbu do dawadi nala dawadi gi main team de kiranzo ra physical health kan la tuna shuk chimbu chi dura relationship ta koran yakurang chage dura career ni yakka jo do do kiranzo ga chira kisi kiranzo da career ko kap ene chegi wa ene ko kap sawa ende lead do kirangi tak pe ko chu do kiran career kan la da do de kali kyap de ne diga chi tibu do ra career pe apo do positive dura relationship ni tanda this problem yo ai ne yapu chage do good news and lead dura pe yapu chak to ya chema kiran gi dawa dinala da pe kyu chak to ya do relationship na la health la ni kiran gi pe samlo shuk chimbu tangi do pe investment health kan la invest chi do so kan la invest chi do so mental health so gi physical health gi changma la kiran gi pe ra samlo yi shuk chimbu tang to do kiran gi investment chi do pe yapu chak to do okay on de to gi do ani yapu pe do chi dang ne ra dawa di ani kiran gi chi dura big blessings what are your big blessings for this month ra okay the relationship like kiranzo this mati what udang and it tokyo ina the relationship kari ne sigire yan so gira na ta khalawre so misena ni chik mewa chajo and yora da so yi tanda bado khalawre relationship na ta so gi pe ni nyo and yam ta tharim bu chajo and yora tende yi sigire kaje chi chi de simba kyunang ge tungidura ani ta tharim bu chaso mewa chaso le pe simba kyu de tungidura simba kyunang shuk chimbu chi gyo de tungidura dinzo gi chi do khari dulana ti tawa dinala relationship yakpo 단다 냠도 유행이 지요라다 다른 부차니 차차라 유행이 된 냠도 그런게 배 relationship 약보 도도게기 blessings 도다 그런게라 relationship 쪽으로 positive 쪽에 따도게기 blessings 리기도 오케이 kirangi tanda ba tota relationship la ti mindu la ti sixem la diligyo ina rata ti kari ne insi relationship na la ya so pama pinjing yam tharing bu dewo chi du la to da yana ka jini yang tharing bu yu ne do so la to da chik ne mewa cha so la to da tende yora da sim la pe simba da tewa gi to ne sim la kanyi chi yora ondi kanyi le sel to ya gi blessings le gi do ti tawa de la ra kanyi dile dün to ya ma okay positive chola ta to ya kari do ta to ya positive chola ta to ya o de blessings le gi do la ni okay blessings paying to modo relationship cholo blessings to da kirangi da current relationship la these problems to do me to some chi du khaje mangche chi gi sheda kyu me or tende imbai na te kiran zola relationship la good news chimbu ni ligi do ra kiran zo gi pat sime and the relationship pe yapu ni ligi do kiran zo lonely to feel chi yo ai ne kiran zola mi positivity yungi and rape mi energetic positivity yungi da mi yapu sambo and to ya tra so to puto modo and ra do et hodara tende chance toxire ani digala da duk kalaure an kirangi ne relationship cholo pe positivity ngene tatuya ra this tanda ba do tingma song sam dia den so khali gale dig do sam to ya on the positive cholo tatuya de litingi dura blessings number 1 is this you can see a positive side in a relationship if you are going through some problems or issue in a relationship you are not satisfied if you are feeling sad in a relationship then in this month you are going to see the positive side of the relationship and you are going to be very fulfilled in a relationship okay
on the thing and can get blessings new deal and a career can lead the career can so pay put to a thing to Ganshi Karina can so Chitadara when the career pay up to a thing to get answer as a courage goes over to the pay fruitful result chat and about the college you in a Tibutia your future in a can career to pay energy look together what in a career can also you pay shock up to a pay Yapusu to look to in a look to pay Yapuchi together like a ching in a pay like a pay do not ship potato any mom but like Yapuchi chick chai chidu so kallige chero odi pay Yapuja to a career can like a pay positive thing to the pay positive ra can also get up career pay positive thing do any new in relationship right yapucha do the pay yapucha do any can give physical health mental health can pay do not shoot chiputi do what and thing you can watch okay your career looks very good okay for this month if you're working putting your energy in somewhere you are going to see the result and you are going to plan the future very good your career looks very good even if you are not doing anything you're going to get some opportunity in this month in your career. And if you're going through some difficulties in relationship, you're going to see the betterment, improvement in a relationship and mutual understanding, harmonies are coming in your relationship, okay? And you're spending some money on your health, mental health and emotional health for this month. That's going to be very good for your future self. Okay, and animal guidance. The animal guidance. The animal guidance chick the list. Frog spirit leader, chick the leader. Porcupine spirit. Okay, animal guidance. Frog kariki leader. Clear out the clutter. Okay, the crowns on the monkey didn't lead clear out the clutter. Crowns your mind la thoughts mentally nikanya tigi sig rakaji to be the overthinking just some lot amida cornicanya tigi gire. Kaji the physical nangora pay this chick. Zore to shaj or nang this super to end this tip to shaggy why not this sangda de go shido okay this sangda de go clutter declutter chego kishi the kiranzora color this summer said mogo eric de go eric de nyar chikang to give bed sangda to share chilo yana kaji chichi yang chilo koryu bed sangda shane mental ra samlot amida overthinking to che indicanya tigo na tawa dilara this samlot this really 강톱도 really they they can answer what they diga chirang tanda diligidoda diga confirmation card ligidoda guidance ra 나가나 더 기란서 가지직 배 토츠기 강에 삼로 망테 코네카니 거류기 치 질로같이 거류디야 고미도 디야 보면 디티미도 또 삼로 배만 본 네게티비티 코르디에죠 알레팔 오데니 코르디기와 아이나 아니 데 this lebat is samanyar laicho on the ligidoda ra guidance check the guidance time for the beginner mind okay time for the beginner mind lan leader ta di khari lana kiranzo ta khari ne sir de kiranzo relationship na la do relationship na la sawa and liage tungi dura khaji ji chido yang relationship sawa yang khaji ji chido yang relationship already yo aine yang the relationship de la yang good news and sawa and yang bugo and chunge do da chigora family member and sawa chunge do da kishime and adopt che da khari ne sir da chik na la member sawa and lia ra na la tende tungi dura tende yang good news kiran pe gayagi on the day tungi dura ta tende ki chido imba ine kirangi counter mind this beginner mind kana shala idura leka doji sawa kirangi business sawa doji gozuga dugu kirangi chik sawa chik chega dugu yang saja sawa chik la dugu leka itondala ra o tende khari chigyo aine mind pe da awareness shaya this beginner mind kana shanga o shingyo lani so dangone kalawre boba tombo do makera 강톡도 다 new learner 당아 사와인 당아 장기 인달래죠 어 신기 요아이네 당아 장고레가 사와이 라죠 온데 beginner mind 샤래죠 아니 빼자 보고 수도를 빼 보신도 그리래죠 그리래네 야포도도 the relationship 라네 nga 정말 신기니 갈라겨 니고요 라죠 온디 많이 받지 땅문에 랑하고니 빠주미들 시대 하고 미다 가리나 콜라 가리 도도 가리 도 민도 라이죠 창마 비기너 마인드네 장야 고소해죠 오케이 다 콜라 딜라나 베가도 디체나 베뇽 도다 알레 디체미드 디체데 지요라다 relationship 다 사와도 임바이네 닝바도 임바이네 다다 디스틱 currently this two 되게 되게다 되게 임바이네 그나기라 디스틱 다 비기너 마인드 킹네 사와직 다 가르쳐도 가리 장고도 가리 고소고도 라이죠 된데 the guidance league the guidance paying jimalis rang hang sang sumani paying jimalis la kiranzo relationship like this the teaching and do thing da the mental like this kind of thing takta de guidance ya takta khili da paying jimura hang sang ya pay ya poli dura
Okay, ani so la message the rago eti pinging machine ra yu pere wa yu ani kala ore energy exchange to very important re dangi kerangi chidu reading chidu kerangi ka cha ore chu like ra ani subscribe chemi ma in subscribe and comment ra pa so energy exchange very important ra kisi ngi energy pa shu chimbo chi lu ra ani kerangi chu ge energy lu gi mewa ina ani ngi reading di kerang la ra pe pen dok tu ya dis ka por samidura yang ngi dini lo na shi energy nyachi energy positive tidini matyo wana shin kerange chu pani kalaure kerange chu ngala energy di luwa na ngazo energy di flow chaira energy flow la pe ichi chore ra ichi yu ngara na pe shuk chimbo ichi chi yu ani energy flow very important ani kerange kalaure ta di flow di le ichi do ga chore ngi dun la katak channel subscribe ra ondi ngi kadu ngi dun la katak channel subscribe ra la de go reason ondi ra kajin na energy flow di korta chokni ga ne shine phajo pe energy flow di chaira an di chene shine ngi reading di pe resonate chitu shukchi resonate chitu blessings tenzo so ya receive chitu an kerang na tanda guidance tenzo ine ngone kerang takta tumbu dil malli turra undi okay ni diring yin dong dang si ani nyur de chiyong test le lang lo ta cho kina gi chitu tawati october chinta chuo dinala kare ru chung do ndi kola reading ila shwera an tambu kerang ki current energy ra okay kerangi current energy di che ni kerang la ba yungdu energy lekur ta ra upcoming energy kari tu ondi ra andi che ni kerangi che du health ra kerangi health kari do chitu odi koleni ani ondi ani kerangi che du kalaure health che ni relationship is also very important in a life ra ani di che ni kerangi che du career dia very important ra ngazo che du onde de che ani career che ndi che ne tawadina la kinala man team kiran ki kari gari dura tawadina la man kari gari chungere she kiran ki do ndira ya tawadina la gari chung do ndi ndi che ne kiran ki do blessings kari dura okay ya blessings ya di kiran ki blessings che ndi kiran ki blessings che okay then she put them to take really wow victory nice barely do an animal guidance ra sawadina la kirala animal guidance karili do okay animal give me some beautiful guidance okay okay tadang bo kinang current energy ra lang lo ta so okay current energy heartbreak to this betrayal heartbreak do ra kinang recently ende chi ha go sar ke ja ende chi ha go sar ge be se ba kyu chung ne sul se ba kyu chi ra kinang la do se ba kyu chi ne sul chung wa do das kinang be se ba kyu chung wa do da chi ne chi tin kinang current energy be se ba kyu do da mo ne ka jin ki mo shi yu la na ta dara nga ding de reading chi ra chi wala ta be positive de ra nga pe ga de ni a ta ding mo ne positive energy li te sam ga de ta de no ni ga de la di smile de li dra ni de kinang ki Simbakyo nang shuk chimbu chungwa recently ended do kirangi tanda current energy Simbakyo dewa do chitungi dra Simbakyo heartbreak to ra heartbreak tungi do kirangi zongone heartbreak de yang kirangi samlo dami da korne insigiri ra samlo dami da korne insigiri yana mi samlo dami da kinala kechala ni insigiri yana kinala tanda recently pe Simbakyo egi netsul che chungi sar ra o de do chitungi do kirangi current energy okay ani upcoming energy ra Simbakyo netsul di like Europe de samara kirangi sal ra Desamar kajila de positive energy lead da kiran chola super positive energy lead ra positive energy kharidula na kiran la self love shuk chimbu ani kalore kiran kira pe shide simla lulu de shide de pe nyam se nyam la cha se nyam tuya lulu de self love shuk chimbu chia ani financially ne yakoni kiran gi tanda kali kya shegyo kariyo ane dibu pe apo de le fruitful result then da koryu kora pe positive to cha do cha andi ndu kiran rang shingi pe kyu semba kyu rang shingi cha to en kiran ne lulu shik to cha chi mesim onde de tongu tunge miglara pe lushik ki energy kiran sala tsuyung gidura ani lushik ki energy di tsuyung gidu pe yakpodu ani diksha energy upcoming energy nging chimudu tanda currently kiran tis chi heartbreak to kari gi thonis tis sempa kyo yang ne sul sempa kyo onde ko sempa kyo ende insiri yan sempa kyo de chunju insiri kaji chi chidura kaji chi chidu sempa kyo na os chimbu insiri la dai ne kari ba ine re ke mindu okay kiran su tawati na la kiran su upcoming energy pe positive to pe yakpodu sempa kyo mindu okay andi chen kiran gi chidu
health kiran so da chiwalo da kiran so beta auto to so health kan la kiran so ira this chik to song tang ya ra so ye health kan la to song tang ya tungi to da this chik to song tang go ya so ye health kan la this importance ti to ra kiran ge dawatina la namgyun ne kiran tingi in sigire chik chen namgyun ti me ba ine dawatina la kiran ge health kan la be importance ti ya routine check up che to da ya na kiran ge health kan la memberships and linga yora da o de tungi to da kiran so che to health kan la kiran so di chik to song tang ya so mental health ki chi do ra yang so chik to song tang ne chik kala ore mental health yapu so gi chi do chik yora da de do da yana emotional health yapu so chi yana physical health yapu chi do yang membership to da chi membership le to da chi yora da so sports membership da khari ne so physical activity ka membership in the lini on de yin si kan da kiran so gira health kan la this na shu chimbu chi do chi tingi da wa dina la okay ani routine check up to che ga to ai ne this cha pisha shura ni na on de this chi to some health kan la tang ya ndi tingi do ani kiran so that's also not so that they can do this tigio ina yang ani kiran so gira consult che mi ya ha go ni to consult che an kiran so lamdun pe apura ya health kan lamdun che ni kiran so pe apura ya won de tingi dra kiran so chi health kan won de tingi do okay health tawadina la kiran so health kan la pe to na ya putti to consult pe apu lingi do ra kiran so khari to la kan tigio ai on the experts ala to ni consult liya ra so on de do ani so pu ya pu so samba ine da so ita training and liya ra da khari membership to ne ba ine de la trainer yora da training liya on de so pu ya pu so ya mental ine da mental trainer and yora da meditation trainer and yore tinzo sanira yang so training liya on de ra so ya pu so chi mental physical emotional health kan kiran gi chi to song tang ya do tingi da di na la ke ya pu ra tang go ge chim bu ra mare di chen kiran gi relationship okay relationship la kiran so la pera energy ship chim bu li do ra kare che de pe energy ship chim bu li do okay kiran so gi chi do ra energy pe ship chim bu li do ani kiran so gi relationship to la kale ship chim bu jangi do chi ende tingi do relationship kan la kiran so gi effort pe ship chim bu lu ge chi me kiran gi ta relationship di kare la shane di da kaji ji chi do so phama gi chi do pe kale ja phama la ki use chi do kale ke ra kaji so la importance to you di da kaji so pugu la importance ya pugu i life meets ya pu chi so chi do pe kale jangi ra kale ke kan tar da pe energy look to ya to tingi do ra and so yang kaji so kyo ga ki me ina pa zo pe tse wa yor yang karo na la pa zo pe tse wa ngin ta ra so i da mi chi yor da tse wa yu sa chi mo di chi do pe effort shuk chim bu pe ya pu chi do ya kale kya to ya di la pen to ya chi do kale shuk chim bu kya to ya wa de ne tingi de relationship na la pe positive to okay kiran gi kale ya pu kya to do ra relationship ya pu su to do kale ya pu kya to relationship ya pu su to do ni kiran zo la khare li do la na good news and they lead yang kiran gi ning nyo de zungem to travel trip and every chance to ra kiran zo kaje ji chi da kiran zo planning se de gire and the trip and the travel and the chera and the planning se de gire so ning nyo de zungem to re dara o de tingi tu kiran zo dawati na la okay dawati relationship la energy on de chi lead ra career kan la okay the hermit leader di into career kan la kiran kita kari lagi tulana kiran kita tanta padu kalle kyamni so gi shi knowledge len cha gyo chi yora di kiran kita tanta pechu tang ya du selli sha la chi ya pechu tang la chi ta tanta padu kiran gi kalle pe apu knowledge mambo len sha yore ni nanglo sha sha ni bejo ma ta jo nanglo sha sha bejo shi ta tang gi me chilo gi chir ta ne to tang rules kari do on dirang follow do chi de so nanglo gi ripa shi ta tang gi me wa ina ta kiran ra ripa tang tangya dusule sha soso gi shingjo di bejo tangya dusule sha la cha o di tingi dura career tang la o de li do da kiran so ira bejo ya putang sar yo tanda ba do kiran gi kali gem changsha ge chi ira tawa dina na kiran gi pe bejo ya putang sar ta di bejo di kiran gi lega che sala tang ne re business che di idea di ta mi de kele ni tang ne re lup tu ina lup chong ching yin ba na yang soso gi ta di stage kan la le ni share to dang ra soso tanda ba do changsha ge chi ira stage kan la le ni share to dang ani ta chi yora ta soso gi ta skill ten sa do feel to on de la le skill de ya no de tingi dra kiran gita ya du so lishra tanda ba nang la mangbu lu yora ta ya shi yin de zo ma ya on de ra idea de zo ma ya ra apply chi apply chi on de career na la on de do chi tingi do okay whatever you have learned till now is the time to use that knowledge okay use that knowledge and make it wisdom ra on the you're going to use your knowledge even if you're a student okay you're going to use your knowledge you're going to show your talent in front of your students and teachers okay your classmates and teachers
오늘도 팅기드랑 딱 기긴도 왼바이네 파밀라 랍기라 소소 신윤시 같이 장샤규게 떨랍야 기긴이나 오늘이라 딱 소소다 비즈니스나 비즈니스나 아이디어게 뛰야 라스트 강타 소소 카리바이네 오늘 뛰야기도 있어라 오늘래기도 슈침보 뛰는 토기야기 다와디 나라오케 카리르 나로 오늘래 뛰기도 에케라기 다와디 맨라 맨팀 카르리더라 오케이 다와딜라 그런 게 밸런스야라 그런 게 남균 배 레갈라 두수 숙치부탕 양 파마 핀체라 두수 시라탕 투메 릴레이션십 나라 디스 시라 두수 탕 투메 야마 그런 게 릴레이션십라 배 두수 부탕 양 파마 핀체라 시라 칼라오레 레가 제살라 시라 두수 다 파주 지겨라 두수 곱샤야 투메 와이나 아니 다와딜라 맨 그런 소라 두수 곱샤 뼈부야 투야 오디니 뚱이도다라 레가 제살라 두수 뼈부 뚱투야 라소소 닝니오 남미 파마 핀체다 소소 닝니 시리 유교든 소라 두수 뼈부 뚱투야 라트리벤데 리기도 하기란 소 양키랑 저 physical health kan lai so pya pu tuin tu yara changma la pe balance okay kena ge life pe balance kena ge ta di sumdi the main important dang jo mi chi gi misena la relationship career ani kalaure health this sumdi main important la this sum ka de kena ge so pya pu tuin tu yara pe life balance tu ya da wadi na on de tingi da okay ya pu don da wadi na la nyi wadi kare li dulana okay da kena zo la chik sawa chik niara idea sawaji tende chi chena ya poto asamero pe passionate ra kirangi pe to undi chi sawa ti chela pe in shuk chimbuli tu ya undi ne idea sawaji kiranzo la de lisira chi chena khashila da lidi yurta di dawara ningra lidi yurta idea sawaji ta di ta kiranzo khare che ra la apply che ra idea pe ya poto da lepana la du yura ine apply che ra ta di idea di kari chola ine siringe physical health ya poso e chi idea relationship ya poso e chi idea yana kiranzo gi ta mental peace kile to ya idea yana kiranzo gi career ya pusu ya business che onde ne idea isir da idea chi dura onde kirangi da apply chi mindu yora idea di du apply chi na pia pudu da odina le kirangi apply chi to sari la nira onde ne tengi okay asumba di kiranzo le strength leader nupa kiranzo ye nupa pe shuk chimbo segom pe shuk chimbo ra ani kiranzo onde leader da odina le kirangi ki man team career dulana segom shuk chimbo chi tu ya namgi segom shira chi tu mindu samba ine segom pe shuk chimbo chi tu ya mila samshe pe ya pu chi tu ya ra ani kiranzo simba ine pe sangma sha tu ya 오늘의 뒤에도 심바 배상마 positive 샤도야라 심배 상마 샤도야 수금 숙침부치 도야 아니 밀라 30배 약부치 도야라 소소기다 롱강테리나 뼈 뭐마 좀 님도야 오늘의 그런 적이 다와 되게 많티 모디르도 다 오케이 오케이 다 그런 적이 치다 blessings 가르가리도 오니나 blessings 다와디기 blessings 카리들라나 키란조 get together 차에 숙침부터기더라 get together 디 수념들라나 키란조 닝니 어디서 여라다 소소기 파마 비제니 도토코도 모소소 닝니 오여사 디존냠도 좀네 킵킵 당에게 blessings 직리기드 다 키란조 오케이 다이디 킵킵 당에디 카리니 시리아나 레카 칙피야 고두번 정말 베가난가가 조조가네 킵킵 당에 파티 당에 야마 카시 장사 셀레브레이트 체 야마 다 카리기 토라이니 파티 베 킵킵 당에라 베 키우직 심바 베 가난 게모니 킵킵 당에지 남긴 다가스 파티라 쇼라 인비테이션 투 라니 도샤에디 마이 바체 가난 게모니 소소가라 베 가난 게모니 다 가난디 간디 체리 소소 레가 직 둡 소소 직 카리니 직 약포직 차나 아니 베 가난 슈지 볼리 아니 온디게니 킵킵 당에 온데 리르 시팅이라 키란지 치 킵킵 간다 셀레브레이션 약포직 기타달 셀레브레이트 치팅이라 키란지 다와디라 니와딜 칼라 나니 키란졸라 career kana blessings tura dawadila kiranzo gi career kana shukchimbo blessings leidura career la kiranzo pe kiranzo gi kaligya tuya ratibu pia putin tuya career chitani kiranzo la career la dilli sa ta shin khariyo adi ma tuin ta milalla bia mila rokpachi ya inere so ya idea tu inere company chi garge tanga ta la inere business chi garge tanga ta inere so shin di pa tuya ra tanda 장식이다 로빠체도 술리샤레디라 다오디도 그런서 career kana pe energy shukchimbo yapoje to yagi blessings tawadila kinanzo career pe high level kana kito ya kinanzo kalejana kyatuya debu yapotin to ya onde tengido da kinanzo gira responsible shukchimbo lintu ya career kana onde tengidura career pe yapodo kinanzo sido kalaure ani kinanzo sido animal guidance karelido de chiktiresha the drink ten double list ngala animal guidance yora te chikti adingi ka sar ngala drink ten double list ni ka dingi ka namgel li with namgil animal guidance de chappa chi yora ine ngala ni reading chiri mangchi do rangja to kora yalli de dira drink ngala sawangi list kari de la chik pig spirit lidra ani chik di antelope spirit lidra
Ani big spirit ki khari lagi dulana use your mind wisely. Okay, kirang kita ji khari do ji te dila confirmation kirang ki career ka confirmation list de career la kirang kita da knowledge yugo shin yugo de page tang lai de lead de te dile san ti kan la takta use your knowledge wisely, your mind wisely. Mind pe yakpo page tang lai cho positive chola shukchibo page tang leka chesala business chesala the relationship chi yerge tang to na di to la physical health to la yakpo page tang lai cho le pa di mind wisely ra negative yosa and yorada negativity yosa de la shira page matang lai cho kajana kirangi current energy this negative to sa de this thoughts mangbolia semla samlo da mi da mambo korea this negativity shukchimbolia de tungi to current energy ra di indu ni kirangi negative chola mind de matang lai cho mind mangchi positive chola tang ra so yerge tang ya so gi relationship yerge tang ya so gi career yerge tang ya so gi physical mental health condition yerge tang du di thola ra mind page tang lai cho lepa page tang lai cho on de li da ning chela okay new adirani kiranzo chidu karili dulana life is speeding up okay de kiranzo la career la blessings li da kiranzo career kan la shigu shikchi bodo to yake shidu da kiranzo career kan la pija bodo to yake shidu life is speeding up life your speed kan la do race tara best speed kan la do tang zo life kadu speed to career pija bodo tap kiranzo leka la energy shikchi bodo to wa na kiranzo leka na samlo samadina zudo do zo kan do hago umda 딱 강들 돌리는 게 중요 두들라나 소소 백기우도 지중나 안 돼서 가지도 하고 온다 더 relationship 가 백기우 약보지 두도에나 양도서 가지도 하고 말아 온디 게 시드라 되긴 한절 blessings 거는 가릴레스 celebration 레스 아원데 소소 백기우 좀 celebrate 야라 same thing ni celebrate 미기 쇼라네 formalities 간라 party 디 와토 visit 에 마이 바제 same thing ni kiu 좀 celebrate 야 기시사 온디 life is speeding up okay the lead guidance paying jim 항상 confirmation lead ra nga 원딩이 디카다 디카니 디라 pe 파즈 combination pe 항상 게도 pe 텐데 팀보 약불리 두더라 아니 뭐니 딱딱이란 게 career 강라라 pe apoto to ya relationship 강라 pe apoto to ya 오데 튕기도 와라 physical health 강라 키란 게 텐데 두수 약보직 상마로 곱시게 땅 두도 두수도 요격보 조라다 두수 곱시게 샤로 딜라땅 치도 칸디스토야 하야 고마스 옥토버 때다 칸디스토야 하야 고마스 레죠 텐데 pe 약보드라 리딩 pe 항상 약불리 송안 소소를 거에 메시지 때 뱅잉지 뭐지네 라이 베리와요 아니 에너지 플로우 레디 pe 게침보레 디 얘기 단다 키란 게 치도 에너지 지글루네 얘기 에너지 땅네 리딩 제네 에너지 치땅 요라 키랑기 치도 딘디 키랑기 에너지들이 습 제치도 가르치 오래 키랑기 충ala 에너지 포지티브 루고르 디칸디스 루고레 라이크 데버레 서브스크라이브 제미는 서브스크라이브 치오레 야나 코멘트 치오레 오디네 에너지 파츠 플로우 레토 와이나 키랑기 에너지 니 에너지 플로우 레토 와이나 아니 키랑라 냐치 메시지 되게 야가 키랑기 리시브 제투그리 라 아니 에너지 플로우 라이딩 오네 게치보레 very important 레 아니 nga pe 치치기 키랑가 이치제고 게치보레 삼기도 오케이 아니 드링이 동당하라니 아니 뉴트치용 다시텔레 딱로다 소키랑기로 다 타임바니 인동데 키랑기 치드르 키랑기 치드 다와디 진다 추바 옥토버 기타와디 카레가리 토도 온디 컬러 리딩 일라 쉐이라 아니 당고 키랑기 카렌트 에너지 치치기라 드링 망치에 단달로다 니 리딩 제차라 니가 이베 망치 포지티브 에너지 식침불 리스라티 내가 베큐도 니가 다 리딩 맞은 거니까 모션 되죠. 딱이랑 카렌트 에너지 찍체거라 가감스 포지티브 따라. 오케이, 디케랑 카렌트 에너지 체. 디케랑 업커밍 에너지 체. 그러나 레뷰 에너지라 아니 키랑기 치도 헬스라 타와딜 헬스 간데 디기도라 키랑기 헬스 very important 라. 오케이. 아니 kirangi chidu kalore health ni kirangi chidu relationship ani kirangi chidu career ra tikat konan kuratuli sound indioni de shaura kirangi chidu linge to wada ani onde de chen tawadila man karega de chungudu kirangi chidu okay man karega de chungudu onde yeah tawadi man thing ra kirang team karega de du onde indalo ani kirangi chidu blessings for this month ra blessings ngipa ani kirangi chidu kalaure animal guidance ta lo ta su ta animal guidance chi okay
That I'm working current energy, candidu. Okay, celebration, current energy can answer victory to feel the recently can get the chick leka to courage jenny do but the chick calic watching Matthew what to the chick sebaku make it in Matthew and to the physical so career calic watching Matthew and to the chick you're the chick do to leka chick do to the Rayama, that's chansa do the young chick carine, chick calic watching Matthew, young chansa and celebration shadow the party and the carine country can best celebration mode gana to your paying chimudu can answer energy. 원에 항상 예쁘도 깊이 예쁘도 다 양나 계란 길 내가 깔리 축충부 직접 내가 디리센리 두바도라 두두기 오토 아니 계란 베이스 발락 딱 가능 두기도 와서 베 가능 되디 인시라 카네 에너지 계란 저기 치다 어치브먼트 직도더라 베 약부 직도 계란 오케이 career kana mixing achievement 동구더라 아니 오케이 선 카드 and positive card 리드 계란 저기 치다 upcoming energy 카드들라나 베 계란 저라 심바 베 큐차야 간데 기울라는 보고 친지역이 기우 당당 지어라 뚝보 카리 정내 남산남상 디스 믹주 당 남산 대바 치도다야 디제네 개모셔 세무세지야 온도 베 positive energy 라 the sun card lead 기란조 치든 단다바도 칼리 카리 갸가도네 디부이네 빼악보 된토게 셈바이네 빼 기우차도야 네페 머니 카리 돈달라 칼리 개기와나 상마소소라 라야 라락토야 아니 칼라오르다 such a cute and the sunflowers and the and like come to it and the see can and the sunflowers mong for tongue to that and the chance to ra this is how much can a big you say counter simple cute chag energy can salatsu yung with okay and can the chundu is chick sim na chick childhood trauma to that and the yard thing in the chundu la kani shukchibuting in the ua in can zogi legal healing 딱 가지고 또 심나 심대 달류 땅 레저 childhood trauma de ma heal 제도야라 inner child heal 제도야 오케이 나로 심 아니 기랑기 심랑 신기 디스큐 그 양분 나와 기우도 차도야라 중두 locality 그 정말 healing 제도야 오케이 be positive energy is coming your way 오케이 어디 빼고 안디 제니 기랑기 제도 health라 다와질 health kan la kiran so this confusion tingidura kari confusion tingidura na health ta supol nasato chilewene da dila mejorin ba khandi chego ina la ni this confusion do tingidura yang kiran so subo treating yakpo chik syego diet yakpo chik lingo that chik subo ichi activity exercise ni yakpo chik lingo sambai ne the exercise ki form la pe ma option yora da dila ni kari tamgo yin ko ma so ne this confusion yora da dinde to this health kan ani mental health ne samsam pe kyu cha samsam pe kyu me ga cha inde chi da kari na nya mental takta chi emotional de takta chi du gyu na me na kari ti me na this confusion kari ti me na do samya do ra no de do chi ti don da wa de la kiran this chi lulu chi ne health kan la this chi de na shu chi de to ra this chi samlo ya po tang to ke step back that this lulu de ne samlo da kari che wo na da kari kan la health kan la gari da da option ma bu chi sha sa di na gari kan la kiran di tak chu to mindu on di kan la tak chu to wa chi ya 가지나나 탁 간디 추리 삼로 약보다는 소소라 가리 추기도 가리 뉴기도라 가리 제나 약부 용사리 physical health kanla tachi activity do chilingi sambane activity mangda do ne kerangi kasho karidola ani menjurin ba do chi chaga tone da men tisana porti chene mabu option pe mabu yo aina kerangi yaksho kari soso nangloni yaksho kari tongi do ngone ngarangi chido yaksho kari insar migida dia laido ne ngarangi chido yaksho kari insari la chi o de soso question chinira ani soso nanglone answer rabia okay tawadina lo tende to health kanla kirangi health ya pusunyo to confusion durani diet to jingne do da ting sang di diet jo ti da weight lose chela na diet mangte weight gain chila diet mangte ti chor khashi mar ti chor ma khashi di cheo mar di jong option mangbuda go to you aina ani soso gira 아랑기 치도 약쇼 가리디두라 가지지기 치도 다이트 약부스 지기 삼나 fasting 데 앞에 약쇼리 양카시 fasting 데도 말서서 보안나서 도단텐데 요아이나 fasting 데 갖고 치라 데 치도 양시바 키토 다이트 레드 다미다 다이트 또 오데 소소 이치도 약쇼 가리도 소소 다이치미 헬카 오디 튕기도 오케이 health kan soso yune samlo tane tapchuya ra soso ichi physical activity to ina ta khashina ta sports la go ina sports game khaji mari sports na ge choose yo mari gym se or related khaji gym chena ge choyo mari yoga se or related da yora da mi da ina soso ichi do ne kharidu ra kina sports la go yubi ina kina gym to strength super strong swing to do yana kina yoga se ne flexible swing to do o tende rada activity la ne soso mo de samlo ta
라 소소 용면에 소소다 가리 약보도 온디 탁취야 되더라니 민주리 바도 치와이네 소소다 가리 핑기도 남긴 소소라 아유르베디키 핑기도 엘로페티기 핑기도 가리 핑기도라 온데 소소 탁취야 핑기도라 다와디나라 오케이 기란조 헬스 키치도 아니 relationship kena zo tanda ti chi nyok sing chu pata uta chunji chimbo kare ne insira relationship la dikran gi tanda ni shu su nyam do su ki gyu on ti chagirra yana sa kashi chi chi do yang nga life partner me ne nga best friend yu la and yo da best friend nyam do su ki gi la do da kashi nga pama nyam do su ki kashi so nga su chi me pugula nga do su yak shu tang gyu la do da de yo single parents ne on di zo sangma gi chi do ra keranzo health tanda tisik sunyamdo health sa relationship sunyamdo dosuke gi yowa ina yang dina ne kerang la tanda tisik nyoksen chupa khari chik tis chunju madi wa yung ti yowa ine yang tawa dina la keranzo ra peace relationship na la pe peace le to do peace is coming in your relationship okay better understanding better place mutual understanding, peace, harmony in a relationship, okay? One day the kinangi relationship la pe yapo shide le to do shide ra. Tukzing nyokta di samani ma duni shide le to do ra. One day the tawadina la shide shuk chimbo le to do da shide le la soso karichi do tadara pe shide yapo le to yatungi do da kinanzo ira step lingi do step pe yapo lingi do shide le to do relationship na okay? Step di sui lingi do kirangi lingi do relationship yapo so la step soso lingi do ani pe shideli tudura shideli edondala soso karechidu soso takchu야래라 onde chiktada kantar shidedi ligidu okay ani relationship na lodin ankirangi career okay career na lots of money pe pisha ma bodingi dira career na la pe pisha shik chimali etingi dikira chola tsuyura tadi kirangi business chigyo ai nere kirangi lega chigyo ai nere kirangi da job chigyo nere kiran loptu imbai ne ya soso la pinga na mi pisha kuri yungurada oni ni kantar kirala pe pisha ma bola tawadilana pisha shik chimporaya ani kirangi best saving yakpo chetu ya ode de tingi da tawadila okay career kamada 오늘이야 가리도라 칼리게 오늘 피시 침벌리도 그런 줄 오케이 그냥 세빙 피피 하고 치데 남기도 오스마 부터기 와이나 티다와들 세빙 피 하고 치도야 피시 침벌기랑 살아 수유미야 오늘 땡기도 오케이 해피 머니 오늘 땡기도 아니 다와들 맨라 team karido o kinagi relationship yarge ta era tungido ta tawatina la kinagi relationship la yarge pya potang to do peace le to do shiri le to do harmony le to do di sangmal le la samshi chi pa jo samshi shukchim chi ya di sangmal le to do ra ta di kinagi relationship sunyam do tanda kari chi tugido kari chi tigimido odi sangmal to ra kinagi kang odi sangmal la kinagi shide samshi peaceful le to do di kinang la yana mi chi gi lamte nya po chingi chi raksar ra tene chi kinagi relationship ya po chasari ra consultant to le ne ya po cha bi ora ta odi de ingire yana kinagi ta condemn chinta relationship la peaceful samshi shide odi de le to get ngi do dawati na okay and kinang zo la de good news ra relationship la pe good news shuk chimboli do chik chena tanda ba do ta kyo ki me parola chi pugu do machum an kyo ki mi macham ta dingi for example shagyu ta kinang da kala charger ta so so da live langing issue chi ora ka charger tangi example shana kyo ki me chen ndi yungu da ta pugu chik machum do kyo ki mi ni de pasu macham tis chik kala ora ni ka yu ba yu ki matu ti nyop ti ya yang khaje chi kyo ki me ya financial kan kan ni te yang nyop ti ya ta khaje ko ma chom pasu chi da cham ma to wa dis nyok ta do le ja di kan ni di che ni onde ni ligyo ana di kan ni di khare do chi kirangi da kirangi ki parola kan ni khare do chi ligyo ana onde kan ni di sel to bi gi tawa dinala nyupa di ligi do okay kiranzo pugu ma chung ni kan ni ti yo ana pugu ligi do financial ki kan ni ti yo ana financial ya pucha ya ra da wa dinala onde de tingi do okay kiranzo da di sola charger kiranda kirangi best friend kiranda kirangi palamla kiranda kirangi pugu ra sunyam da charger kirangi chingam da dis mati wa do chi khare gi dondala mati wa chai do ondi donda mati wa changi di solve chagi do kache na pe positive card ligi do ra di ani kiranga good news kelly do good news shukchimbo ji kelly do good news shukchimbo kelly do kachi re kirangi danda kani current ki kani problem choro ondi le sol sel tuen turma ante kachi ji gi chiru ta dirang re do da relationship ne ra kirangi peaceful sachala de di ta di pe min nyung ta viewer na mi chik ni chi do message ngiri nge sembala ra changmal marda chik ni gi chi do kiranzo i relationship la pe toxic pa nyok sing kyang to de pa chu chamgi me kyo ka ki me la gyuda a ma cham ka ni da yang ko wi bi insira de toxic shimbo yu ta ta yungya ho ra minduk samye de yora
다 된서 치도 피스 가리도 니다 이 피스티 소소이 닥치 소소 체르라사 가지지도 치도 피스티 삼시 킬리아리 가지지 치도 가리 소소소이 피스티라 relationship 나 피스레 치도 가리 킬리고도 소소 타야리라사 오디 다직 니기 치도 인기르디 메시지 카가치야 오케이 카가치하고도 견한소요라 다 디수이치도 메시지 하모고다 그냥 다 용야 거라 민두라니 풀다 쪽바이 nyokta 마시다 시데 거라 민두 따다 toxic 레샤 지겨라다 toxicity 따라 님마 딱 버리고 메겠어야 돼 여라다 relationship 나라다 같이 다 락바짱야 abuse 치 emotionally blackmail 치 abuse 치다 독린년세 bad situation 인데 독체차사르게 개고 치에미도 상에 대해서 치도 돼 가가지야 divorce 디보스 다이보스 항매당 온디 그냥 보시는 분들아 온디 지 카가지야 감들 오케이 온디 땡기도 아니 다디 양상마이 치도 말달로 꾸지꾸지 직니 다 키란조 very important 소소소 하고라 수이치도 이 알레 딩예 치도랑 가이던스 딩예 치도 리도 랑예 직니 마시 다 위버 직동 요와나 디나네 미 직니 치도레다 디 메시지 오케이 온디 로딱 그래 딱 유니 따용이 직동이 동기디 년동디 시기요 바이나 디나네 미직 니기 제도디 메시지 레라니 바로 리피트 지교라 가지난 상마다 이티스 마디와다 티스 투파쇼야다 다 카가르다 디보스 레야죠 오디 마르다 very important 가양 거네 오늘라기 오케이 따이네 메시지 리도 왔다 디나 디보스 인 카가치 아니 키랑 pekiu chato ya shidi kangla to ya luluji to ya soso power soso mise is gen soso kill to ya unde de tungido okay onde de ta di pe nyuande kachi chi chi to the relationship la better understanding mutual understanding respect mutual respect towards each other to respect barabar 라 치파 직생 파주 respect 제 두고야 온데데 된저 게침보라 라 respect 메네 거랑 뭐부직 두두다 relationship 나라라 온디 파주 respect 제다 라 소소 크리에이팅 미도 relationship 라 데 financial 기 간예티니 relationship 나라 니 간예티니 relationship 라 마참이야 두다 직 choosing to liyo 아이나 financial 야포 스토야 타와디나라 야포 착토고도 오케스인데 그렇고 미도 온데데 지르당네 온데데 두다 디 메시지 디 카가치엘레 디 직니기 치도레 오케이 다 소소라 고에디 라유 베라와유 ngani ngoni sum 상마이 치도라기 오라미 오케이 repeat channel 디 저건다 아니 blessings okay the blessings currently dilana balance lead the balance 네 kalore kirangi financial kana structure balance che doya kirangi career pe balance ya pusu doya career chik chingi da mo ne lega chik chigyo na lega side hustle lega nis chera lega nika proper pe apo che doya dusu nika tando pe ne ninka nga office la lega chigyo na konda side la yan so lega shamba de chera online kare da business to chera online chik chera chigyo ra teaching to chera online chik chera khari ne sigira da dendi to the site ne chik chera ra oni de lega ni balance pe apo su doya tungi du kiran che do blessings reda yang kaji chik che lega pe de na shuk but family la duzo shita tang tugu mewa na tawadi la kinangi family yapo suyu do adi indu yapo suyu do era kaji duzo tistan gora family la duzo tistan gora family member ge keja kharidu nyengori ra na oni len duzo pi yapo tang tugu ya tungido ke dikirangi blessings reda blessings okay blessings first dire blessings ni wadi kiran simla pe ra balance ke do simpe shidi suyu do ya simpe kyu simpe le simge emotional kana li yundu kirangi pe handle yapo che do ya emotional kana pe handle yapo che tungna ani kirangi relationship pe yapo cha do ra relationship na mangshu kari to emotionally imbalance chanera mudi to ra relationship di kirangi pe balance yapo suyu do ya sorry balance pe yapo suyu do ya relationship pe yapo suyu do ya dikare kirangi blessings reda okay an kirangi sozo ta palamla pala nyam do mixi ta sozo le game pa che che ora tinzo 타른 부팅 인디 종염도 양 hopsla di tawadi nal tugia kokap chunga keja shia kokap chunga kesi tarin budi yo dizo blessings reda okay kiran zo ichi do keja shia kokap chunga de yunimbuni keja shia me wana keja po shepe ningdam do shepe de ra emotionally be fulfill chaya kirate de kokap ya mi kachi chi chu de ya mi soso le des chia ya ga samshi tombo yogi gembo yogi tende soso la mi de soso ngam chambo chaya soso la lamdin chinge de mi de raya tende era kiran zo ichi do blessings ra kachi chi chu do di blessings okay on de tuksi re la okay ani takala orishimba ani animal guidance ra kiran chi animal guidance kare lidu animal guidance tini lidra
Okay, the chick swan spirit lidu, chick rhino spirit lidura. The kari guide kilidula na swan spirit ki time for a deep dive. Okay, kirangi kare chick chigi waine da things sarponi che go to like your relationship develop the kirangi tanda sawa magic took the keja to shida the logic lo ni to ani ne da shibu things sarpo sewa to chi me ila mela to chi di yo na ne deep down deep the one deep pacho mi de la go to like your samshi shukchimbuli to ya go to ya understanding level tombo su to ya go to la jo wo de ra deep dive then kirangi career leka do che nila mela do che business ya ila mela kirangi energy ila mela che business na look theli chi gyo aina yang business line deep kirangi di che go to la jo ta onne du su ya potang onne ya pochang ya kari chi changa do gyo ne pe ting sapo changa go to la on the leader guidance Rhino spirit can overcome any obstacles. Ani kirangi kanye do courage lewa ine mitse nangla. Relationship tola re, health tola re. Ani health ya ko mene ya relationship la this nyok this madiwa le bi ora the health kana kirangi this chick mental health this problem to yo na ya relationship ya ko to ya kapura de courage kana la kanye ti yo ine wodi kanye tile ma de to ye lamga se tablam se tonglen che kanye de ge le ma de to wa che gi kana la nupa yore di ndu kirangi de to wa che la cho overcome any obstacles okay obstacles ta kana la barchi to courage jungi wa ine ti sangmani kirang ma de to ye kana la nupa yore di ndu kirangi de to wa che kana la nupa di yore la cho wo di guidance le do okay kirangi chidu tawa di na la okay ni kirangi chidu reading tagam sin so lo go message ti so lo pending che mo chini ra yo per wa yu ani ni energy flow la de la very important re ra nge gi tini ma reading che kirangi chidu energy chi nge gi lu yo ra di ndu kirangi the reading the receive che blessings ta di sama receive che chidu energy flow su vi energy lu go ge chi bure ta di ndu kirangi ni ngala ngindung de la katak na ya da channel subscribe on di nge repeat che ngindung la katak channel subscribe la de go ya reason di on di re nge energy pa lu yo re kirangi energy su lu wa na ani nga zo gi energy di flow chigre energy kazo ya po flow che wa ine tagamski nge reading di kerang la sela sanga resonate shukchie je to real and share okay energy connect che to real and share okay on di ni da repeat che ni da nyendung re la ani katak subscribe la di la shu di ya ra kerang zo okay on di da reason di ni da shu she yu on di re energy flow okay energy flow is must on di re ani di ndu ni tamsi kerang che do ani kalauret 요도 체용 다시들이 유로 또 소키라게 체도 다와디 옥토버기 진다 추어게 옥토버기 다와디 나라 키라라 카레가르 춤도 온데 콜라 리딩 이라 샤이 아니 키라게 체도 당고 커런트 에너지 칙칙이라 드링 커런트 에너지 망체기 페 포지티브리 인팅아 이네 페 심바큐 가낭 슈침불리 드라디 인딩아 키모츠지 치니 리딩 치 키라게 칼라우레 에너지 페 포지티브 페 레와 유라 샤이 오케이 That's my positivity can let you go the big chimbury and share okay. And can I get you current energy the upcoming energy la can I get you current energy and upcoming energy and can I get you do curry can I get you do health very important ra so missing name and chikare health ra and can I get you relationship yeah second most important ra one of the most important ra ani kirangi career dia very important ra ngazo misina ngi neme ne mare da career tanti sundi onti che ni dawa dila kiranga maintain kare kare dura kirangi chidu dawa dila kiranga kare kare chungudu kirangi chidu maintain da kiranga kare kare chungudu dire ani kirangi chidu blessings okay kirangi chidu blessings okay ta kina gichido blessings chi and chine kina gichido animal guidance kare leader dawa di gichido le dawa di gichido animal guidance okay animal guidance yeah tik tiran inshallah yeah da kina gi current energy okay show gyuk tishki current energetic yana kenan so samlo shepa nyurpo shepa samlo mangbo shepa nyurpo tang de shra yana leka kangla kenan so pe shinang so juk de shtan da pe shuk chimbu leka la pe de nang shuk chimbu te leka kala wada energetic and juk de shte
아니 언니가 소소 뒤바 매교한테 말해도 뒤바 유교 벨레카첼 뒤바 유 인유교 에치메 삼로 베타 민도 코리아야 나 시바 뱅유르보 아이디어 민도 코리아 지알레바나 안데 아이디어 맞다 아이디어 딘디 약보 리들 해줘 딘디 되다기라서 예카레 에너지 원데 되도 시팅이더라 Annie cancel upcoming energy the empress the last category self love very important right tangonne self love la de ge chimbore kilanzo self love che so la tsewa che chamkyon che ningji che ya shele te ya ra ta so la ta tung ma de so dung la na la pa mar ta le pa dung de jo khwe de kachin che ma chin tak ta di ya pomin do di ya so la dung de jo o di ma ba che so la tsewa che chambu je ningji no tu to show wa ine Kyo maris ngai mir was not shogi was ra so la forgive chiara ani forget chi tu yara oh teni do ta self love ani positivity kana shimbuta ya kirangira negativity this past things share positive shukchimbo so life la positive kare do oni shukchimbo ra gratitude shukchimbo feel chia grateful feel chia gratitude journal chia teni ra positive shukchimbo ta so la kare do so misina la yaga inde kare do ra on de chi ke negativity the things share and like on the new thing and so be positive kana de wa ina kirangi positivity rich yora da yaga rich examine na la chama pe lela kirangi attract do ra so chola kaje so energy positive simyora ani positivity yaga chama so attract do ri di ndu kirangi kaje do positive energy symbol lingi do okay be yakbudo kirangi on the upcoming energy ta dawadila kirangi health la karli idula na teach kiranzo mental teach ra physical the kiranzo shujuk dewa to shu kali kya to do ni kiranzo tawadi mental la kiranzo tanda teach problem do ra teach kiranzo mood swings chai do dang de sira mood swings chai siri confusion chai siri ta thak ke cha chigla thak chuma to emotionally thak chuma to ni de to the simba kyunang shukchimbo le to na forgive and forget chema to get to dang de khari ni siri kang da kirang mental kang la ti chi problem to de to chi tu gidura ani kirang samlo na wala samlo da mi da leka de la shukma ya ne to so ma da wa ina ani samlo ta mi da khor de jo so o de mental issue tis tongi do da current energy la ra kirangi health kana ta ine kirangi tawa di nang la kirangi karachigire mental yapu soyagi kirangi pe ta thaplam kari do sangma chi sariyo mental emotional yapu soyachi ta thaplam kare do ra so ita ding sang ta ra thaplam kari do cha chi bi de la ke cha thier mare Samushi, that's also one day the rat karichi or a mental yapusechi to karicho, kare activity lengo to ra, or the data mental galati, some shuk chimbo tang sartawadina like mental, the yapusodo, mental, the emotional level yapusodo, emotional fluctuate chagdulecho, emotionally gachojo, dukchojo, yora, yopchojo, lungsa chocho, oh the chajo, one the latest ma doyachi to sim lulu so to echi to karidu lecho, oh the kanagiti do not shoot him. Kanazo manchi chidura, emotional problem simba kyo mental da emotional ra nanglo ni ti chikang shukchimbu yo to tingidura chira kyo me wa to kanye to tiba chema to ya forgive chema to ya forget chema to ya chik and to tingidura tak chema to ya confusion simba kyo nang onde ki changma tingidura okay and di changma le deal che sar kenan tawadina la deal che ni so di kanye de le kandes de go de lam che sar okay onde le tingidura health kan kenan so ach onde du ani kenan so che relationship Okay, relationship la kashi chi proposal lidura kashi single in a mingle cha chance to kashi mingle in the chance ya ra da engagement ya chance ya de we chance shuk chi budura ani the proposal shuk chi lidu so chola yora kenan chola proposal shuk chi lidu relationship chola ra ani kenan so kala relationship already kenan so yang chola ki chance ya cha yu in ba ina yang ani de kana ko ni kenan so yang chi relationship ya ga se chi de romantic gesture to che chi me yang ta kena kyoga di imba ne kimi la surprise to take yang kimi di imba ne kena kimi di imba ne so kyoga so ikana karola tis yang kyu se chi yang chik surprise gesture to che ta mi de che to yara de kyu se chi o tindi to chi relationship pe pudu ani kirangi chik tang yang so pugu pamagi to tala ne kale shuk chimbo kyane yang konzola energy put shuk chimbo kirangi kang tar kirangi ra so sewa yo sata kirangi sula mangshu da tsigyu pamala tsigyu be an so pugu pugu mo sula tsigyu ra yana tendida sula ne so be sisa chigura da ondi kyu se chi kirangi energy shuk chimbo lugu do ani surprise to teach me so ita ninyo kasa de surprise te do da tendi shuk chimbo tengi de okay da ordinary relationship pe positivity de ning chimodo andi jini kirangi career ya the career la ra
kirangi the better place ra career la kirangi ra career change sari chikchinara kaji chigi chidore kaji chigi chido yang kiranzo kinara career change o samdi na dawadi la change sarra ni career yagal raya chance to kinala danda dile sa kone yaga raya chance to ra kaji chigi chido yang career leka chesa or saja or change che dinde dungidura kaji chigi chido yang leka chesa rang la sozo kone tis ya parya sozo la kone yaga raya dinde dungidura kantar kirangi danda ki career dile kirandu bakangi mewa ina dile career yaga chik raya ki chance to leka chesa yaga chi raya chance to dawadi na okay thank you look to in by na university ni ma thunta leka chik che go zo ya to da mo de kantar chik kirangi change la change li do ke kirangi live la change the yaga betterment kechedo change ra yaga chai kechedo change ondi yakpujikra yaga chunge chili do ke career kanga ondi ne chitura kiran dawadila man kiran team karido okay career yarge tangya ra kiran zo career yarge tangya la beshuk chimbo samlo tang sare okay ani career yarge tangya ani kiran zo chirdang ra career yarge tangya la idea da min da ligio ine ra kiran zo this immature do ra kala ore practical macheja yapudu ale okay yapudu the idea yapudu okay lan de jo what in do this thing do dara yana kiran relationship la de sirian kiran relationship la you dewa sha minyam do ine midela commitment do matia chikni chedura tende isarra ani commitment tesar tawadina okay namgyun commitment tigi mindu la kan yeti anta relationship ila mela do chidi do commitment mindu samgyo anta wadila right chance to okay kan zo chido woni betu ani kiranzo la rasim la shidi tawadina chitane de physical kiranzo mental the emotional this kiu mego do tingi do adanda odi kiranzo rasim la shidi shu chimbo ketu ya kiranzo samlo da mi da kordi da negativity da mi da samlo shu chimbo korgi wa ina kiranzo gichido positive samlo korea positivity gona shu chimbo ta ya positive ani sim lulu so ya kantra sim gi kanye le kiranzo ma tyo into ya ra sim la thoughts da mi da nam to da mi da link kiu mego chagi wa ina kiranzo tawadina la anti si thoughts sangma positive chola tangya ra negativity thought shu chimbo ligi na positive kaji na de kiranzo la empress card digi ora la sa ra kiranzo positive kan shu chimbo de na chi do negativity pangi do la sa ondira ligi to de negativity pangya ko ni confirmation card ligi da de kone negativity pangya this positive kan shu chimbo do to ya mind positive kan shu chimbo sha to ya wo de tungi do ra okay ni kana gichi do oh my god the blessings karo san card lead de simla shidi shuk chimbo le thu do ne simla kan shuk chimbo ngi de zo shido pe simla shidi simba pe kyu mental emotional pe ya pochaya balance chaya kyu chaya ra o de tu do career kan la success ra kiran career kan la khari do chi kali ga to do ra di sangman to biya ra kiran career to la kali ga to do de sangman to be relationship pe ya pochaya kiran zo la blessings on lead do da kiran health pe ya pochaya kiran mental health emotional health physical health pe ya pochaya to ya tu do da wadina la blessings ani kirangi career ine kirangi kali khali ke gondi la de bupya po dintu ya tungi du ani kirangi relationship ine danda kanyi to tigi wa ine danda chik mixe kanyi tewa do ge tungi mindu ine kanyi tigi wa ina yang kiranzo kanyi tigi mewa ina yang dile yaga chaya dandu wodi me tungi du pe positive card li du la blessings re da dira kirangi chido blessings ni wa kali du la na yang kiran career kan la pe kali shuk chimbo gyap ge shuk chimbo ke kurbu shuk chimbo ke ra ani kanyi shuk chimbo tigi wa ina takina career kan la better place la do da career yaga ra do kana this lulu ta yora ta ta gen shuk chimbo ke go na da this so level to ale to na gen nyu ke de bi yora ra that is gen ne le la ke gen mambo ke otu ne le la ta da pe kale ka puchi yo na this le ka de so lulu sare to ya onde de tu midura business ine business la kana gi ta da business ki kan gen sang ma kana ki yo na ta blessings kari li da kana gi business all le ka chinge do sha konzola handle che jo so this lulu chai ji me this level up che lulu chai o de do tu midura di kana gi blessings re da okay nami pinge gi gen shuk chimbo ki yo ai na yang ani kiran zola tawadini man kiran like gen kero yang so pinge chimba de yora den de ye this gen kero che do the idea ya point de rani ko na so this gen igam skim ko ma to kwa chai chi me onde positive thing dra dini kiran gi chido blessings re ani animal guidance kare li dra e uning chala de animal guidance kare the skunk spirit ta badger spirit li de badger ngin che de onde yeta kiran solara guidance kare kili dulana skunk spirit ki know your worth kiran pe wordi resine kiran your worth kagam simba kiran ha ko je so down so madela changa nga yo mari nga me nga ta chungi mari nga ta yung mari la de choti so down so de cho onde masus know your worth you very worthy ra kiran pe worth you res kiran ra so this chig ya da so nanglo ni this chig positivity so la ya kya la cho onde de
the dagi card the energy the lead the wrong confirmation ke lir da samje de then they are like card the pazu connection the and like the so positive so self love so la that so la torata so la go che so la forgive che ra un de like da de no your worth your very worthy ra krampe sa chimbore simi ka ha go che nga kam sa chimbo bara ngai mari nga chinu mari nga ge mari nga chigringire mam pap ma de la jo un de like your to okay tikrangi che do first guidance re and second guidance the sadi ka like do be fearless and bold okay these chick loches che la jo loches che kare cha to ne loches che la jo so kare le ne passion ma de loches che in business to cha to ne le ka to cha to ne the so relationship do chi ya puso ga to ne re kare cha ga to ne re these chick loches che la jo bold che la fearless and bold la mi dealer la shade cho on di shira ma shade loches che la ne ra guidance on di lidu kiran zo chi do okay 아니 그냥 저기 지금 인동 다감시 아니 칼라오레 나 소소소로 거의 메시지 되게 배인지 뭐진 소소소로 라이 그래와 유 아니 얘기 딱 가르치는 게 좋잖아 energy flow is very important in this world ra that it terogi reading 치야다 데리라 얘기 배 energy 숙침 루기요레 스위치도 그냥 기체도라니 energy 배 positive 루네 가 리치기요레 디인도 그냥 기추양 energy 루고 얘기지 뭐래 아니 네파 energy 루 수 energy 루 energy flow 라 아니 그냥 온네 얘기 리딩 가르쳐와디 틱포로 티가 중요해 더 레소네이트 숙치해져도 가이던스 이네 그냥 기체도 딱딱딱 고야 되게 딱달리 두야 도라 connection pe apo cha tuure ti ndio reading ine yaga sel sang li tuure da dile tuye chido kachi ore energy flow 예지 보이 에너지 룩데 파존이 추게 메와이나 아니 에너지 플로우 디차기 마레 커넥션 딜리 통 마레 오디기 니 카두이네 년동기 타만딜라 년동델라 가딱 채널 subscribe 라 데고 리전 디 온디 릴레 쉐 오케이 디링 아니 가리쇼레 니 온 리전 디 온디 이스라디 인디케랑기 년동델라 가딱 채널 subscribe 체 메바이나 subscribe 체 comment section 라 카리디네 디린 파존 년동디 쉐어 체네 디릴레 쉐 오케이 아니 뉴도 치용